Duh. Rapatan kita krela. Duh. 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 De. Arapan kok, De. Duh. Duh. De. Bu, arapan kok, Jong. Aduh, pelengan kok, De. Arap aja, Bon. Aduh, marah Apa deh. ya? Ade, engkau pelengan apa nih, Jong? Penyakit apa aja, Mak? Aduh. Aja. Apa nah? Iya. Apa nih seraja deh? Dan di juduan. Ma beni jeri deh, engkau pelengan, Jong. Beni jeri kok beni Bentar, kayak jeri, Jong. apa ya? Mari kontraki kedua kondisar, Jong. Engkau mikeng lah, cepo setan re lah. Aduh. Ntar lagi ke setan lu, ntar lagi ke tukang lu. Di sade. Oh, iya. Aduh. Balik sini aja ngedip. Iya. Kasih Jong. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Maafkan dong. Ki. Berapa dong? Ya lu nak. Terus, tengah aku ngoro nyobi itu tak lemar dong. Punya ke lu. Tuh. Berapa? Orang kalau gak ada beda. Iya, berapa? Maksian kok. Maksian berapa? Embuk sakit mendadak kok lo. Apa nih dong? Sakit apa? Muntul kan to muntul. Benda bu muntul. Tas tabu muntul. Maksudnya tas tabu di mana? Tas tabu di mana? Kan to. Pun begini lah karena muntul aro sosok. Macam-macam dong. Sakit beremau kena. Tahu ni. Mati ya? Oke. Tuh. Siapa nyaman nembun bencong? Ta mama. Mama. Oke, embuk ta mama. Mama. Teria sanga. Peti Arya telo. MA. Peto belas Arya tapai. Tamama tapai. Beda arti kata tapai tamama. Nilai ro tapai dong. Tak antar demeng. Mana sambu. Nyasa di mah. Somper. Nyasa ka somber di mah di dong. Ketembor. Oh iya berarti sumber mandraga. Harus sumber berit lah kan Jong. Sekut orang yang mandi sae coko setan. Setan tahu kan kakanan bu sogoen. Tulit. Benya tulit. Embun been ruah. Harus setan minta rokat rampatan. Nyari kita tapai. Tahu kan tapai? Sabrong tapai kuning. Mun beda mun tada celeng. Mun tada keleng jadi coklat. Banyak lagi. Mungkin masih. Kalau napa kalau minta nomor. Nomor apa? Nomor asih tanah. Setan gitu ini nomor. Maksudnya bener-bener mah. Diki mau ngitar kasa nerai kita apa ibunda orang antar selenan. Solo. Dari kan setan aja runggut enggak bon gitu. Setan ria makhluk si anos tak tangan di kaleben mata tak ajrunggut enggak beun jadi setan dia. Boleh. Ai, maasilan tu kan. Mulai kas beres, mulai tulen mulai. Deki mere dia. Sila dah kun ke kopi ben rokok. Tak salim kanan cacat diri. Ini tapai dia magok deh. Dah. Cuma berani jual tapai. Buk sati, alhamdulillah, buk. Harus bukri utang. Anu lu buk apa buk? Utang ah. Embu dengan sak engking. Aku mulai keluar Bon lekon joron deki. Lekon joron. Hinah meski tak lagi kenjojoran. Tak baju. Mari buka telan kan. Ada kenjoran mau kok tak lese. Dan tu kon suruh beli tapai. Apa mbun? Ai roto-roto tu ko ujo tapai sitan yan. Ujo setan di mak main nengi lorong rama akan tapai nengi lorong. Harga telan kan. Bukan buan ratin. Duan. Ya. 500 ya. Duit buk ke macem. Ini nak kau mau lu Majar. Ya.
Dah. Mak mau nemu apa iban bu? Kok. Aduh. Tengku tak apa lu tak payah apa boleh kelok tu kuning ngapi tungku. Ya kalau aku ya apa ya? Nyara aku tu. Ya tanah tu bukan. Ya kalau cinta mak tersernak ban. Terus apa orang orang mak ban? Embu. Tar kamak lu sih. Tidak ban. Tersernak lah tersernak dikit ban. Pakapo ayo. Muleta ka to manen ban. Pakapo tulian. Mbok melekas baras tulian. Pakapo. Sip, pakapo lah. Entep boleh. Palun. Dia tak sangkui beri tanah dikit. Sip tanah. Sip. Kempil lah. Tak remar. Tak tahu sekali. Tu potong. Sini lah kah? Lah. Lah sama berlah Mabutan lah. Kok panasnya lah. Cari ya na bawakan bukti mulai naman. Sila. Ya setan. Ya, kita pay telang lah. Kakan kok ngakan kian yo. Tuntungan ni bang. Kok lapar muli kelo. Katan si utang. Kakan lalu ngakan bang. Kakan ko. Pulang lagi na. Kakan sih. Tak boleh makan di sini. Apa sih setan? Kakan ay. Terus bedeng kok. Amalah. Mu serot noren mak ya. Kok malu ya? Ada nasar lah. Bawa jangan lun. Dong bajang kian.